macho mata itai macho to fa mama e fa avo lau e kalesia isamone ia avea o se penete Kosovo tato te whafonga, a tato wanga I atu lena, ko I tausanga. A fio mai, anganga pa ia, o ele mafuanga, o na olono pa o sofianga, o le pongai, o whaaiunga, manuia malava au mai ia I matou, le loto tele, e fautasi le whafonga, mo Samoa mo le lumanai. Apia mai ia, nganga mai ia, apia mai ia e apio ia, I macho mata itai, la macho tofa mamau e fa afo, lau e kalesia I samone. Ia avea o se penete Kosovo Ua tato te whafonga Wanga I atu I nei Fo I tausanga I le soafa le tamā ma le anu ma le nganga pa ia whatasi le rii ma o tau. I le swafu manu maro o Yesu Kiriso, o te o wharofa whatau lo whātu, le pa ia manu malu o Samoa. Le pa ia manu malu lupa ia o le tua, mai le manu malu ni nei, asa ngātou Paulo le Apostolo, I Western Hills, le pule anga whapiku a Parramatta nei Ausitania. O te fia whaapoi poiriria, I wātou sāmu whai ngā Samoa le tue o tue se upātele, mai le au whanunga pa ia le tua, le pa ia le au taitai o le tātou mālo, mai se foi nu malalapanga o ainga, I au singa sina o le tātou atunua, mai se foi tātou alo whanau tukuranga talabou, I a fia mai matala mai au, I le tātou tauranga pa ia, tātou awe whamtai ma li inga le tua, le wa tātou whirua I manu, ai le umala, tātou visi whai di nei, tai au fau, tai au pa ia, o le asu sā, o tau whaina, mai le atua mo tātou te whaatasi ma tātou tau puai, ia tātou te awe le whaatai le atua ma se foi, tātou te whaamaulalo luma le li, a wā whaamaunianga mo tātou uma. Pei lamo tātou pes whaatasi I le pes mua, le neivi I inga matango fie na tusia mo Samoa a mese le tātou se launi masipulu tausanga talu na talu atu le kālesia Katoliko Roma I su tātou tunu. Ia o le tō whamamau na mese fole Pentekosa fau e mo mori whapitoa le tātou tauranga pa ia o le misa mo Samoa. E po tātou le po se lilo lo whengai pe tātou mo whengatā I le whare atunu, ia mai se foi tono foi nu mana whanga a inga ma tātou taito tasi. Ia na ure atu lava tātou tato mai, mau wai tātou manungia. Le ngata foi lea, ia pe lava o tosi le fia sa le malilenga o le fionga le tama a ki pikpo a sa mo apia. Al fionga al pati lu matailinga, ia taru sanga mai le tātou puleanga, ia mai se foi tātou uma sa moa. O le se tātou novena, e a mata le aso, e mo mori whapito mo Samoa, ma le lalolangi a toa. Ia, whaftai fo e ma le tō wha fo e le tātou tama. Ia, ma whai ein tātou te
whaatasi o tātou Samoa, tātou te whaatasi o tātou loto, matau tātou piningalo, ui lava o tātou PSSA, ia ma se foi e romero tau pai lava tare pe tātou mamtanga, ma le atua ma se foi tātou whare atunu, ia, le o tātou tatau no tātou toe, whapauralo ruma le atua, a moi se tani ma whapapapana, ma ta iala tātou tangata. In the name of the Lord Jesus, I greet to you, brothers and sisters, who are joining us in this live stream of the Holy Mass on behalf of the Samoan Catholic community of the people of Samoa here in the Diocese of Parramatta, Australia. We welcome you with warm hearts to come together to celebrate God's love. And today's Mass is the start of a very special novena, a novena that we dedicated especially for Samoa, but also to the whole world, to the Lord's grace and also of protection and guidance. As we, as human beings, we can be far away from the Lord, but we must have our hearts be closer to Him. Ye usum tu whawhine tātou te manatu ni a tātou ang sala, ne au ngā tātou e whamamalu e nei misterio pa ia. O te tau le tua, e ona mana uma, mo tou soe, mo matuanga sala lava i o mawhauwhanga, mo ia upu, ia mionga na uwhaia, ma matafa ioi na ule whaia. O wanga sala, o matuanga sala. O le mea leo te o le atua ia Maria pa ia le tau poupea, le aua ngenu mana au pa ia uma, ma o tou soe, i o tou tarsia o le rii, no tātou atua. Ia lo whamai a te tātou le atua le ora mana uma whamangana mea tātou ang sala, ma watu i tātou i le ola e whaavavau. Amen. Tua i mea au pito alunga, ma le file mu i le lalulangi i tangata i lotu le lei. Ma tau te vivi i atu, ma tau te whaamadu atu, ma tau te ifo atu, ma tau te whaane e atu, ma tau te whaaftai atu i ate oe, ono loma madu siri siri. Lea li ia tua, le tupu o le langi, lea tuai le tamai o le malosi malava, lea li ia Yesu Keriso, le alo e tōtasi lava. Lea li ie, le atua, le tamai māmoe, le atua, le alo o le tamā. O oe te abe sea ngā sala a le lalolangi, alofa mai a te i mātou. O oe te abe sea ngā sala a le lalolangi, i e talia la mātou te talo. Ue a fio i le a au tamatau le tamā, alofa mai a te i mātou. Wā wana o oe le tasi pa ia, wana o oe le rii, wana o oe le siri siri ese, Yesu Keriso. Patasi ma le anganga pa ia, i le mamaru le atua le tamā. Amen. Ia tātou te talo. Ina ia whaateleina e le atua, lo tātou whaatotua. Ma ia atotoa aine le lei o mea rofa o tātou talia. Le atua mamānai o mea le lei uma o e mai i ate oe. E whaatuku o mātou roto ai le rofa mo oe, e whaatupula ia lo mātou whātua tua, mai lau tau singa tu mau, e puipuia ia mea le lei wa e foina mai ia te mātou. La mātou rega le nei alata lo mātou ali o Yesu Keriso lo walo. O soi foi ma pule whaatasi ba oe ma le anganga pa ia, o le atua tō tasi mo le whaavavau lava.
Amine. O le whorowhoranga ma le tusi o teo nome. Teo nome na mtapu e wha, whorowhora mai le whaipu mua i le whaipu e lua, to e si i le whaipu e ono whaangata mai i le vadu. Teo nome na mtapu e wha, whaiupu mua i le lua, si i le ono whaangata i le vadu. O le matua. Awa to te whaako se upu to te whai atu wai atu o tau. Ia o tau tau sisi i poloa inga a reri. O le nei i sora e lue, whaalongolongo mai ia i tula fono ma whaamansinonga o te au watu wai a te o tau to te whaia. Ina i o tau ola ai, ina i o tau atu ai foi. Ma whai mo o tau le nu o whaina atu ia te o tau le rii, le atua o tau te maa. Aua to te whaopo se upu i se upu o te whai atu ai ia te o tau. Aua foi to te ave e sena ai se upu. Ina i o tau tau siusi i poloa inga a le rii lo o tau atua o te whai atu ai ia te o tau. O le nei, ia o tau siusi ai, ma i o tau whaia. A wā o le mea lea tō te popoto ai, maata mamai ai i luma o nuu e whaalongolongo i nei tula fono uma. O na whaapea nei, o na whaapea nei lea, e moni lava o le nuu poto ma le ata mamai, le nei nuu mamalu. A wā o whea se nuu mamalu wa lata i ai lo lato atua. E pei o le ali lo tātou atua wa lata mai, i mea uma lava ua tātou wala au atu wai i a te ia. O i whea foi se nuu ma malu e iai tu la fono ma whaamasinonga tonu. E pei o le nei tu la fono uma ua outu na atu wai a te o tau i le aso nei. O le upu a le ali, le atu wai whaafutai. O le salamo fetari ai, salamo sifuru ma lima, fuai pui lua, tolu tali, wha tali, lima tali. Salamo sifuru ma lima, lua tolu tali, wha tali, lima tali. O le tali. Le ali e, wai e no whailo fale feta fai. Le ali e, o ai e no whailo fale feta whai. Le ali e, o ai e no whailo fale feta whai. O ai e maui lau maunga pa ia. O le savali marami o sao, maua whai le ami o tonu. Matautala ma le whamauni i lona loto. Le ali e, o ai e no whailo fale feta whai. O lo inusia ia le ua leanga, a e via e ia o e matatau i le ali. E tautou ia i le mea, e tingai o ia, aele alo ai. E tautou i ele mea e tinga i o ia, aele alo ai. E ali e, o ai ea e no whaino fale feta pai.
Ua le avane ia na tupe, e whai ai tau I whaasili. E le talia ia se mea lofa, e whaasala I le ua le sala. O le ua whai ai a mea, e le whangetia lava ia e whaavavangu. Le ali ie, o ai ea e nofo I no whale wheta whai. Le ali ie, o ai ea e nofo I no whale wheta whai. Our second reading is taken from the letter of St. James. Dearest brothers and sisters, all good giving and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no alteration or shadow caused by change. He willed to give us birth by the word of truth, that we may be a kind of first fruits of his creatures. Humbly welcome the word that has been planted in you and is able to save your souls. Be doers of the word and not hearers only, deluding yourselves. Religion that is pure and undefiled before God and the Father is this: to care for orphans and widows in their affliction, and to keep oneself unstained by the world. The word of the Lord. Thanks be to God. Te o tō mea uma, na o whalongo iai I lo utama. Ia whātasi le ali I maoutou. O le wholofolanga ma le vangalia pa ia na tūsia e mareko. Le ali ia vi ia oe. Mareko no mtau I fitu. Wholofola I le paipu o mua I le valu. To si I le sepulu ma le whā, I le sepulu ma le lima. To si I le lua sepulu ma le tasi, whangata I le lua sepulu ma le tolu. Mareko no mtau e fitu. Wai mua I le valu, to si I le sepulu ma le whā, I le sepulu ma le lima. To si I le lua sepulu ma le tasi, whangata I le lua sepulu ma le tolu. O le matua, o tōtu ua le poloa inga le atua, ai tā ofi I uputu a tangata. Ua poto ane ia te ia le au farisaio manisi o le au tusi upu. Wena o mai Yerusalema. Wa lātou iloa nisi o ona soo, wa ai lātou mo lātou lima wa leanga. O lona winga wa le whawhanoina. A wao le au farisaio a toa ma yutaia uma, ele a ai lātou ina se ia uma o na whawhano le lei o lātou lima.
O lo taufi lātou I putuu a e anu mua. Ao mai foi lātou mai le malai, pe a whai lātou te le mulu wa le a ai lava. O isi foi mea e tele wa lātou talia, ma taofi I ai, o le fufuluina o ipu, e inu ai, ma ipu apa me mea. O na vesili ane leo le au farisaio ma au tusi upu I a te ia. Se ale mea e le usi ta ai o soo I upu tuu a e ana mua. A walato a ai, mo lato lima e le whanuina. O na tali atu ai lea o ia ia te ilato wa whaape atu. Wa te tau le dei le walo anga a Isaia ia te o tau tangata wha pia a mio tonu. E bei o na tusia. Wa vivi mai nei le nei nuu I o lato lau mutu. Au lato loto wa tau mamao ia te au. E tau puai pua mai I lato ia te au. I lo lato whai mamata upu o poloa inga tangata. A wa lato tu ua le poloa inga le atua. Ai tā ofi I upu tu a tangata. Ona wala au atu lea o ia I le moto tangata uma wa whetarai atu ia te I lātou. Whalonga uma mai ia te o tau ia te au. Mai o tau na hona. E le aise mea o lo I whafo o le tangata e anuane I tutonu ia te ia e mawhai o na leanga ai o ia. A o mea sau mai tutonu ia te ia o mea ia e leanga ai le tangata. A wā e anuae mai le loto o le tangata o le manatu leanga, o le whaitaanga, o le ngaoi, o le whasi o te tangata, o le muri lua, o le manu, o le abi o leanga, o le pepelo, o le mataitu, o le mataua, o upu whaaleanga, o le whaamawalunga, o le mawhauwhau. O ia me leanga uma e sau mai te tonu, ma leanga ai le tangata. O le tala le lei a le ali, ia vi ia o le ali o Yesu Keriso. As always, to Lord Fapong Samoa, wish to speak to my dear young people and the children of the Diocese of Parramatta and also throughout Australia and the whole world. I'm pretty sure you are very familiar with the nice, I think all of us, we like singing, we like songs, we like playing instruments. And also we like to, to listen and to see our celebrities, our idols, who are very famous artists around Samoa, in Australia, around the world. And I know we all watch The Voice Australia, so hopefully our Samoan boy can win because that is a beautiful voice. And that is very beautiful because one of the priests in Samoa told our youth when I was still in Samoa, his name is Father Benedicto Maunga, may he rest in peace. He said to us, the best instrument of the whole world is not the guitar, it's not the piano, it's not the DJ or everything, but it's the best instrument is our own voice. Our voice was God created. We are born with it. Doesn't matter if we are different how we sing or low or high, but we all born with this beautiful instrument of our voice. And I'm pretty sure you are familiar with on YouTube or on TV about lip syncing. Lip syncing. Lip syncing is a technique of many singers or performers. The music is played and their voice is pre-recorded, and when they go perform, they will sing. But they do not use their voice, but they only move their lips. While the music is playing, the voice is coming out,
So they have to practice. So everybody is cheering, oh, hey, hey, Marcus, hey, Marcus. And everybody says, oh, Marcus is really singing. But in truth, the performer is just moving the lips, but nothing is coming out. And there are so many famous singers around the world. They have failed. They made a mistake in front of public when they have their concerts, and many of the crowds, they see they are lying. They are not performing with their full hearts. They just go there just to get the money from the crowd coming to the concert, and because the crowd wants to see them sing for real, but the performer is just like a ava in the sea. And the reason why I'm saying this, because young people and the children, God is saying simply to us, when we pray to Him, when we do things for Him, but also when we do things for our families, our schools, our church, everything, we must not only just talk, only the voice. No, there is no action. God is saying to us, we must be doers of the word. We must be people of action. We must not be pretending like the lip singers. If you want to sing, sing for real. We must do it for real. It's very important for us, young people of Samoan and children, because in our Samoan culture and our Samoan upbringing, the voice that we always hear when we are growing up is again our ainga, your parents, our family. They will always tell us where to go, what to do, what not to do, but we listen. Then we take it in. Then we do not talk back to them, because that is very rude in our Samoan culture, but also as a human being. It is not nice that you talk back to your own parents and to anybody else. You must listen and to do, but trust your family, what they are telling us to perform, our duties in our family, in everywhere. And that is why, just to share for you to think about, let your parents and your family to help you to think about for today, what it means that when God says to us that when they pray to me, they're only lip service, moving their lips, but there is nothing, they are not real. They are lying, they are pretending. They must do it for real for me, and you must also do it for real to your family, and especially to God. So the young people and also children, so do not lip singing. Sing, do your action for real. Do it for God, do it for your family, because we'll be a blessing. You will be a blessing for real. If you musika, if you fa'alongo, if you to'anga te talo mo le ainga, and to believe in those, I can tell you the truth, you will be very successful in this life. Ia malu tātou ainga pero whaaso atu i alo whanau ma se foi tupuranga talavou ro whaaso atu ai i mera wai nei taimi ia o le mera ka o le lip syncing i o tangata tauta ua pese fie lava pese pe whapie ai lato te le whaangaino lato si fonga pe ta i a tonu o whaangale nei au wala e sefe lato si fonga e pe ta i o tātou lava i tātou te mana o mea moni. Tātou te manao i e pese moni matanga te tātou pe lava tātou whālongo i le tio pe tātou te vai TV po YouTube so se CD MP3 so se mea lava a tātou tō eira mo se tangata whaafiafia e te tau tātou expect le tangata fiafia e whai moni i lona whaafiafianga a lo usi ma mai moa ma whaafonga le au mai moa i lo le au mai moa e pe pero tangata le nā ia talo fai le tangata wa lau ele le aivalea le palafu ma le fa mauni lana tālengi wa alu ele marosi ma tupe to telo tangata le fa pena foi le silfanga foi le tu mo tātou usu tu fa fine pe a tātou alu le tūlanga le nā o le lip syncing po le tātou vi i le atua nao tātou laungutu se itulou a matua kwa le yase anganga kwa le yase moi le yase moni o le tātou tapua i le atua moni le upu Yesu wa tātou mamao o tātou loto mai a te ia
O se lui tangu lea mo tātou lea ai ngai o ngau le mafuanga le nā usauno Yesu I upu nei. Lea wa ila o Farisai mo na tusi upu e ila tō tūmanga masani whai utai e whapea au whare se whale ai leo te mitama putanga e te tau o na whano au o lima fo I o lātou I le vai. Ia, e le whapea o lātou whango o ngō siyama mo sisi mea o lātou whai e le mea lea. I lātou tau atu lea tua lea ie o puro o lima o mamā luma iati oe sile mai mamā o lima a le ngata foi talanga le tangata I utaia I lea tua a ia whaari foi I tangata lo wa ai mai I le where le mea lea ina ia tau atu lea au brausaio ia whapena fo me tātou ia uso tu whawhine I whakere ngi mo mamā hau ai papara u kou ia fai me mero ki faia ina ia tō ami o tonu numa tua. O le mafuanga le nau saunoa Yesu e tau fai e whasanga tau I tūmanga le. E le pape e tarepe Yesu tūmanga le angoa e tāua. A wale wapo tau Yesu toe suia a tō le winga lo loto o le tūmanga le po taanga lea. O le whawhano I whafo o le tino tangata ina ia mua whamama to tonu tātou loto. A wai moni lava upo Yesu le tātou wengalia wha mai Yesu e leo mas mea mai whafo e sau to tonu tangata e leangai. E a fua mai to tonu tātou loto le leanga po o mea le lei. E a fua mai to tonu o le loto o le tangata. O le mafuanga le nā I tātou upu fola mo tātou le aso usum tu whapine. Whataita inga I le tātou whaitanga mo mua. Lea o wala au mose le aurua Israelu atou whamurumuri ma tau sitai I tūla whono ma pora inga a lea tua foina mai e lea tua mo o tau. Tō te manuia, tō te mamāpea o te mi tō te whare tonu ai o na wangasala ma vai wainga. A le ngati foi la e sila foi nisi foi nuu ya te oi Israelu o tau tangata ata mamai, tangata pupoto, tangata marulosi, tangata uroloto tō wha ona o lātou muri mausitai matari tonu I poloa inga le tua. I le tātou whoroforo no na lua ma le tuse Iakopo, pengo fia lava le e o whātase le utia munu mena tu le umele le tātou whaitango no lua ma le tuse Iakopo, saunoa Iakopo, ia tātou peo tangata e whaatino le upu, whaatino le finingaro le atua, ia mai se foi o tātou ngaruenga le lei. Ina ia tātou tautua I le atua ma le fia ma le whaamaoni a mai se foi o tātou uso tangata. E se matango fia tātou paitanga mo tātou I nei asu sa moa wai tātonu o ro tātou whengai pea I le mea lea o tātou tuloua tātonu tauna tātou no whamawhawhau mai o tele lava o temine wa tātou lip sinking uma le nei teipu wa tātou minoi tātou lau ngutu se tulou lumo le atua lumo tātou uso tangata ai pe wa tātou ngalo tonu I a fumai I le tātou vai ma le tātou vālea ma le tātou tau whareanga le wa tātou whālongo le lisi le ngalau mai Yesu o kau I ike koe mau le lau ma lisi wa mea umai e whai umai kākou lau mai ma Yesu wanga sala te itasi I le wharetino I le whareanganga I le whaamawhawhau ona o tonu I waleanga ona le tangata malonona whaitaria wa lātou ngalo le atua ma mau mai le atua ma mau mai le tō whāma le whautanga mai a inga ma se foi mo mele lei ina ia tātou te manui ai o tātou whaongama tātou la lafi I tātou lava loto ia usum tu whaapine ia e o le wheau lava ia whaingo fie tātou lava taunun tātou tue no whamawhau wai mo tātou taito tasi ia o nei vai tau sa boa ia tātou malavo o tātou pesos o tātou pe momo wai ma tātou pe misai foi I loto pinangalo foi o na tūlanga foi tonu tātou malo ia tātou talo pea o le tauinga le tātou do benda ma se foi tātou taulanga ma se foi tātou talo le tu le ngata tātou la mutu ma tātou nganga le ia pa mangalo mai sa moa I le vai ngo sa mo le vai tau ma se foi nei mero penga I tātou malo tonu tātou ainga tonu tātou ekalesia
tonu tātou taitua tasi. Le lui mai tātou le tua tau tātou tua tiki wai tātou sa moa. Ina ia tātou whaonga tātou loto. Ina ia fua mai makafe mai whapole le lei. Ai leo o le leanga. Ia sa moa e tātou te whaptai le tu manu porfolo ma tātou le yaso. Ia uni tātou te whaafouringa le tātou whai me le lei. Auni tātou te whaoro lea le tua le tātou while le numa le tua ma tātou whaipape numa le tua o mama. Ai sila uma le tua tono tātou loto. I le loe tangata ai loa le tua. Ai loa for tangata o tātou tūmanga o no tātou wanga ma upu ma tātou whai ko i lisu tātou usu tangata. Tātou maore ngango le tātou wanga i pe numa. Iui lava whingata. E fole le tofua tātou ma tātou lava manatu ma tātou langona o tau ma pātele. Ai peitai, e o toe whamanatu me tātou le tūne nei aso. Tātou anga i luma, tātou tilo tono tātou loto, whamamā mua tātou loto, tau kwai le tua male anganga, whai whale lei, tātou mawhtanga, matangata, male anganga i loto, tātou tonu, e mone upua mose ia Israelu, la ata ua tātou tangata ata mai, tangata poto, tangata poto, i ne matia. Usutu whawhine o mai o tātou whaalongongo le upotipolo le tua le la ia tātou i tātou talusanga lau tele. Ia mai le talusanga leo lau inatu ia tu atu lea mano po ia te otou. Ia o lava talusanga e moponi mai numera tale. Ia tātou abe numo le tua. Tātea le au whanwanga po ia le tua. Le tamaa po ia Pope Francisci. Tātou tamaa i Vikpo i Samoa le Australia mātuku uma. Ma se foi le au whainga pa ia uma le tua se pata pai tauranga. Ina ia pamarusi au pe le tua le anganga le tua i lato roto ia wale ka wenga. Tātou renga le le ie whakoma. Tātou talo mo le lalolangi a toa nei vai tau o le pandemic ia ma se foi o mo sa mo le whain tātou mafuta i wharisa ia ma se foi atu mamau. Ia ma se foi o atulu o lo tumu e vivesi. Ia ai tātou te poli nemi sa, tātou renga le ri ie whafungu mai. Tātou manatua si o tātou atulu o Samoa, ia sisifo masasai. Ia tātou te moli tātou talusanga ma nemi sa, ia ma se foi ma le talusanga foi, ma talo foi le au whenwanga pa ia le tua ma tātou umanava. Tātou te maua pele maluia mo Samoa i lava alo pengatano iai. Ia tātou talo mole maluia mo si o tātou atunu. Mai tātou taitai e o lava se titi o tātou atunu o Samoa. O tātou renga lea i le rii, lea ie whafungu mai. Tātou manatua, tātou ainga, mātua, whanau no pengai mangasi-ngasi. Tātou talo se tasi foi o le au whenwanga pa i le atua, la whiunga ti ako le tuale. Tātou no whengai pa ia mangasi-ngasi tino, i talo muna ia, ia ma se whenau whenwanga pa i le atua, o whengai mangasi-ngasi tino. Tātou ako mai maunga, ma se foi o tātou umalava o tātou ainga pa mo, o lo whengai mangasi-ngasi tātou renga le i, le ie whapuma. O angango e maririu, ma se foi o tātou mātua ma ainga whanau. Ia ma lātou umalawa li nei vai tau o tau motosia le mawhatanga o na maniu ma leoti tau i nei. Ia manatua umai lātou. Ia lo vai atu ma Facebook o tene o tau wonu ma Facebook lo tau mātua. Ia mo mori whapatoa mo lātou. Ia nevo ni misai mo whapatoa mo le tamā ia vaina lepa tā vita ni kōnau. O le tamā li nevo tuau li nevo se tasi foi. Sui foi le mato au ainga Marisi Sydney Association o le tua alea le whiunga le tangaloa Daniel di Konau. Ia ma se foi se tasi foi alo toto i o le aso nei ia o te alu whaile sa unga lotu. O le nei pepe sa maliu se tulo tonu le alo le tina. Ia o lato umalava lo whengai ma au pungisani nei taimi tato renga le rii le ie whaafungu mai. Ia tātou ainga tātou te tūsau no mo tātou lava ia mo tātou lava manaonga.
tātou renga le ie whawhong mai. Le tualo mātou tu mau e whawhonga I mātou talo. Tadi e whonisio mātou mana onga, o tono mātou loto no mātou renga le nei aratu I atu o Yesu ke viso, lo mātou wari. Amen. Whawhine o I tō te talo. Ina ia tali le reia lau ni taulanga mlau tō le tua le tamā e ona le mana uma. Ia tali le nei taulanga mai o lima ma le viinga le mamalu lo suafa ia o ngā fō mai tā tō manana e kāre sia pa ia a tō uma. Le ia ia vele nei mō ringa pa ia mātou te mau wailo whamanianga ma wha ato ai tonu o I mātou lana wholanga o le whaoratanga. Nā mātou renga le neona ke viso lo mātou wari I. Āmene. Ia whātasi le li ma o tau. I nāsia ia o tō loto. O mitamitanga ia o mātou I le li. Ia tātou te whāptai le li lo tātou atua. E tonu maua te tau lea. E te mai o le tuoso e fua e whāpavā mai o le mārosi malawa o se mitamitanga whaia e mo mātou I le whāpetai atu ia te oe. Ina wanga sala lau whanau ma whamamau ai mai lau whaawonga. Na e toi whatasia I rātou ma lau a whio ono le toto o lo walo ma le mana o le anganga pa ia. O e whamau popo rātou I lau e kāre sia ina ia tasi I rātou e pei o oe. Le tamae, wa tasi ma lau walo ma le anganga pa ia. Wa whai ngoa rātou ma lau nuu. E vivi atu I lau poto I au ngarwenga uma. O e whaia I rātou o le tino ke viso ma le afio anga o le anganga pa ia. Lo mātou fia mātou te pepese ai whātasi ma ua ngenu uma I lo bi inga. Sana
Osana, Osana i le au pito alunga. Osana, Osana, Osana i le au pito alunga. E paia le aliki, le atua o au. Ua tumu le langi, ma le nalo langi, i lou mamaru. Ia manuia le awio mai, i le suafa o le aliki. Osana, pese Osana, Osana i le au pito alunga. Osana, Osana, Osana i le au pito alunga. Osana, Osana, Osana i le au pito alunga. Deri e we matua pa ia lava le puna anga o pa ia uma, ia wina mailu anganga fa pa ia nei mea lofa. Ina ia vela atou mai ma matou o le tino, ma le toto ro matou alii o Yesu Keriso. Aro tunatu le oti o si oti na ia talia no lava malie, na tango ia la reto ma vatu ianse oe, le whaafatai, le tu atu e te ia no na so ma le whape atu. Ina ke tango fia ia o tō uma ma ai iai, o lo tino le nei o la koe natu mo o tau. Ina wa mai le tama putanga na tango i le ipu na toi avatu i ia te oe le whaafatai ma le bi inga, na tu atu le ipu na au so ma le whape atu. Ina ke tango fia iai o tō uma ma peinu mai iai, o le ipu le nei ro toto. Toto le whenga inga fōu ma le whaavavau, o le a whaamaringa ina i o tō matangata uma, ina ia whaamanga nuina yang sala. I o tō whaia nei sauninga, o le whaamana tunga o au. O le misterio fatua tua, e ali mato te tau atu lo mariu, mata utino atu lo toe tu, se ia e toe a fio mai. I le whamana tunga no na maliu mana na toe tu mātou te momori atu ia te oe le te mai, le nei a rito le ola ma le nei po le whaoratanga. Mātou te whaapatai atu ia te oe, ina oe alu ia i mātou e tutu i o luma mau au na atu ia te oe. Pe soa soani mai a mātou ma oe mautu whaanga i le tino ma le toto Keriso. Ina ia whaatastasia mātou ni mawhutanga e tasi le anganga pa ia. Lea li ia mana tuala we kāresia le lalolangi a atoa, ina ia mātou ola le alofa whaatasi ma whalani sisi lo mātou te maa pa ia, Vincent Long lo mātou Big Paul, Alapati Lui Matailinga, Peter Brown lo mātou Big Paul, mai Big Paul umalava, le ituinga sa uma a mai se foi le mātou a inga mo potu nei. Ie mana tua le tama ia Vaina lepa ta vita ni konao, ma se foi le alo rainga tuai mau. Lena valo ina malinei o langa, i papisonga na uti la tau fata la ua fatasi ma Keriso, i papena foi na mau tofi la ua i lona tuitu. Mana tua mua mātou mātua, uso matu whawhine, o koi atu lo lātou malo longa, ma le wha moe moe li toi tuai. Ia taria lātou fatasi ma tangata mali li uma le malama lama o la ua fio. Rofa mai a te mātou,
ne ia matou auai I le ola faavavau ma Maria le tina taupou o le atua Iosefo paia lana tane faatasi ma lau apostolo ma le aupaia uma ue na faatinoina lau finagalo tupulaga uma matou te fiafi fanene faatasi mai latou I lau afio e ala atu lou alo o Iesu Keriso. Ono ia fatas mai ana ia te ia le atua te mama manae I le mafutanga ma le anganga pa ia o le vinga manmamanu ato waila wafio I le whavavau lava. Amene, amene, amene. O le poloinga le whaola ma whamatu yala iau ma pa ia, ma whai le whamalusia tātou e tatalo atu. Lo mātou te mai o le langi, ia pa ia lo suafa. Yo mai lo mālo, ia whai alo finingalo le lalo langi e peina whai le langi. Ie whai mai ate I mātou le asu nei, a mātou mea ai e te tau ma le asu. Ma wha māngalo ia te I mātou ia mātou ang sala, e peo mātou whoi no mātou wha māngalo inatu. Ie wanga leanga mai ate I mātou, maua nei teite ina I mātou le wha aso songa, ai la vea I mātou mai le leanga. La vea I mātou le ie mai mātou le atu mai le anga uma, alo whangia ma whai mai le fide mui o mātou aso. Mai le fisosoani mai lo alofa muti vale, e sa alo tutu maua I mātou mananga sala ma malu ai mai atu lunga uma. A mātou whataitani ma le whamue mue maluia, ma le fia mai lau mātou whaola, o Iesu Keriso. A wae o le mālo le mana ma le inga ino pōnei, I o I whaapara. Le alia Iesu Keriso na whai atu I au apostolo, o le fide mua te tu atu I ate o tou, o lo fide mua te whai atu I ate o tou. Au ne sila mai a mātou ang sala, ai whātua tua lau e kāre sia ma lo whangia, fo wa I ate I le fide mua ma le tasi e tu sai ma lo finingalo. O le eso e fua ma pule, e whaavavau lava. Amen. Ia te o tou le fide mu mai le ri. Ia le tato I ngai, ia tato te whaile le whailonga le fide mu, a le ri, ia tato malava. Fide mu le ri ia te o tou, peace of Christ to you all. Eta mahima mo e ale atua, e te abe se anga sana ale lalolagi, alofa mai a te imatou, eta mahima mo e e te ave se anga sala le nanonagi Foa I mai a I matou Foa I mai a I matou le file mu tātou ainga mo le tātou kominio manao ia lo amalua tu le ia e talo lava whalolongo lava tātou ia me se tātou wala whai tātou whātasi I misi sā o na o tūlanga tūla whono whare mālo ia lo
manatu pea lo silasila le atua ia te outou ma tou fatuatua ma se foi faafetai foi le tamapa ia Pope Francisi o tatala mai le poloaʻiga mo tatou ma le ekalesia o ao o le faini tatou auai tauloga pai misa ia sasā ma aso faafasā ia avea le misa lenei ia avea mo lou komunio manao. Fa'auta i le tamai mamoe e le atua, fa'auta lena te avesea gasala le lalolagi, manuia latou valaaulia le talisuaga a le tamai mamoe. Lea liia o te leaogane o lufale mai lou fale, ae taulava o sau fetalaiga e malōlō ai lou agaga. Ia veo le tino kewiso e puipui tumaua'u ma le ola e fagavau. Amen.
Ia tātou te talo. Ie we whaafoi mātou I lo lao ai la reto o le ola. Ia whamalusia e le nei mea ai a mātou I lo alofa. Pa fisosoane mai nei a mātou au na atu I ate oe, e ala atu I o mātou uso tangata. O la mātou lenga le nei le swafo Yesu, lo mātou wali. Amen. Patolore a fiu tātou ni whalo Yesu Kiriso le malumalu nei, Sangatu Paulo le Apostolo, Winston Hills Parish, Parramatta, Australia. Ai le whaingu le tātou talonga pa misa, ia whaere watu le whaamalo, lava ma le whaapatai. I le pa ima le malu fo I le tātou a inga, e tō tūlanga whalupe, whawhetai, tō whaatasi mai, whawhetai fo le tō tātou a wai whaatasi, tātou tau pa iai, ma tātou te talo whaatasi, whawhetai, te le lava. Ia vea iau whaima siu fonga fo I le mātou, ale pa ia le karesia katoliko ale puleanga whaepiki pō nei Parramatta Samoa mātou te whawhetai lava ia te o tau Samoa so se tū lava laulangi me Samoa ma whaimu tātou awe whaatasi. Ma se foi whawhetai foi le tapoinga foi so tātou matanga luenga ia te o tau ma lava mai tātou mātua ma se foi tupulanga talavou ma se foi le whanau ia mālo le ulasai mālo foi no pale ma le tau whatua tua Ui lava o le whai tātou whaatasi foi I tātou tapoinga māsani. Ia e whamaro lava ia te o tau le tau whātou tua tele. Ia tātou whawau pēr tātou whai talusanga numa le tua. Ma se foi o roni tanga whatau wā e mana tūpe o tau uma lava. A wāfo tau alo fo I whaiva. I le aso, ma le aso. Ia o le whaturol whaafonga Samoa se pasi silanga le nei o le tātou pa io Samoa le tātou puleanga nei Parramatta. Ia o le wasi tō whāpate le mākusi ia o le malirenga le tātou te mā mai Samoa o le tātou novena ia mate nei ia ona o le mwhain tātou whātasi le mwhain tātou awai ia talo atu ma le awa ma le whaalongalo I a inga ma se foi o tō mātua ia a wale tātou novena a mate le aso e tawalunga lea I le aso mapua I le misala e pele live stream o tātou mo lava. Ia talo atu mo tātou e whai lava le I tūla le ainga lava ia. I le mauta ma le lawa o tō pa ia ma le tō mamanu. Ia ae tātou toe whenua ilo lai e nua le tātou live stream, tātou misa I le asala la sau pe au ia, ia me se foi le asmopua. E o se tātou misa whale live stream. Ia wā tātou novena, ia manutu ai Samoa, ia me se foi tātou ni Australia. Ma le lalulangi atoa lo whengai pe ma le nei whamai ma se foi so se whita whaingta le nei vai taimi ia whapena whanipai ma le malu Samoa ia e walawa alfa mō tau ia e tu lava I le whaitalia loto whaitalia foi ate o tau ia tātou te awai mo tātou talosanga ma siu tātou tunu e ui lava o le tātou whālongo I tala ma upu whaifai upu tau whareanga ma tau whamatau ia pe o tau whamasalo Pe o tue whamanatu mai tātou rea tua ia tātou tue lata tātou loto ia tia tātou mawara manuia mo Samoa. Ia e pao lava lea ia manuia lava nei aso sa ia te o tau Samoa ia mau se aso sa fia ma le file mu ma le pa ia se marolonga wa foi ngaluenga ma tute tātou whengai tātou tangata I nei vai nyaso ia tātou ni Australia tātou mau pere saunga le mu ma se foi ia
Get a jab, pa kile fe nga jab I le aso sa. Ya kuira ka ko fefe ma ka ko masa saru ngi kui. Ko mengi ngi la talo ba de karesia. Tato fai mo tato pui nga. Ya mo se foi. Tato to fai tato tinia. Le fa mai o tato ngal lue. Tasi. Yo nga po ka fie maro ka au ya ai ngi. Ya nga fai ka no e karesia pramata I wa ko kile la ko la I buti hio. I man druids ma Penrith. Ya ko Penrith Panthers. Man wia lava ni ya sa ya te o Samoa. Ya fatasi le ri ma o tau. Pam ya tu le tu ya te o tau le ona mana uma le tama ma le alo ma le ngang pa ia. Amen. Pa wia te au se te upu fa mai se foi le fa ma fan foi o tatu ai ngaro fenga ma le au sa ona ma diu ma le oti ya o te vai lava no tatu Facebook ya te o tau ma lava no fenga foi tau tu fa no wanga ono le motusia le mafutanga ya le fa mafanfana le tu ya te o tau ma se foi le uso foi le ka fiunga ya tanga loa dai ma le ainga ma se foi le ainga tu ai mau ya o tau malava may God comfort you all se olo fa mario tu ma karsia o ya tu e le ri ma rio fa fine uma ma rio Yesu le fuolo walo ma rio pa ya tina le tu e tarsia ma tu tanga tang sala yona po le mo le tu aso le ma tu wati Amen.